tunang ka istilahnya di itu siti di ogi angka bahasa tak maka da guru ko anak loloy biasa yang kalingan ko pasatau matoh maka da guru ko anak loloy kaya sama guru ko anak loloy itu empat maknanya. Nomor sidi ya supaya tu koto makadana Mario iya koto Mario loko po Allah Ta'ala bicarogi na bahasa Arabnya bersyukur ya kipak bicarogi Mario marenu lori po Allah Ta'ala aga ipurioran lori po Allah Ta'ala papidalle iya angke nalingi nah iya naro jadi iya naro yasa bersyukur apa iya tiasa ngesukuru nomor sidi atia jolo nah iya ko makanja muite toli manyamakini nawai toli Mario marenu atina tidak pernah merasa kekurangan. Ya Pak dia tu nangka tahu dia tu gak kau tahu kura waramparana. Dia gak istilahnya kura dan lekna. Genap itu na lebih. Papinat dingin itu tu 5 cipi. Nah, yang tu ampai kau angkat tahu tu 5 cipi papinat dina. Ya sange 5 cipi mas pada kau makan saman lagi dia na genap ni tahu. Dia na genap waramparana. Ayana tu namanya tahu mapikiri malah sauluh. Angkat tu agak jeruk papatana arai istilahnya kutu maka ada papata pas-pasan na arai tanya hadis tapi berdasarkan kajian agama maka dari arai aja mu pusingi masa depanmu nah sebab po Allah Ta'ala matur yang kedua aja tu mu pusingi dalekmu nah sebab de pamujaji na patentu memang po Allah Ta'ala jadi tapi kami di rumah kayak pikiri gitu agian remaja kamu garian sangadi aja jadi tawakal ya tunang ke istilahnya di itu siti di ogi angka bahasa tak maka da guru ko anak loloy biasa yang kalingan ko pasatau matoh maka da guru ko anak loloy kaya sama guru ko anak loloy itu 4 maknanya. Nomor sidi ia tu anak loloy denang kanilau andre tapi dia cuma menangis. Dia tu nang kena lolo makan, dah mau kak makan, tadi ada anak lolo tu makan dia mau kak makan. Betul kan na yoro anak lolo yoro, ia nak teri, tapake tu makna ya agiro, maliwasang ikapa. Jadi sepertilah bayi. Ketika ada sesuatu cukup menangis kepada Allah. Ya ia narona satu pandita maka dah ia mau sempajan na mau dalari mereni na loko Allah Ta'ala aja nak kalau ko rupa tahu apa ia kau tahu itu podang utatama itu susah ditambah itu ni susah na tahu apa ia je tu tahu pak ia kui podang ni cica di mau patu kongka ke istilahnya kongka meloki bantu ia kau napa cica tu podang de to patu nano bantu moki ia nagan nak kedua mamula itu mapikiri makanan itu kasih itu iya yang nagan nak katalu dia nak kadang kasih makanan situ dia mana mengingi gitu iya kan nak kepa lihat situ bahasa anak mesak mani makanan wih tuli di mana jadi ya kau puang Allah Ta'ala deh jadi makanan tahu pandai pada kau anak loloy setiap kebutuhanmu kau hadapkan diri kepada Allah dengan menangis nana sepuang Allah Ta'ala agak membutuhkan naisang jadi maka dai ajak na mucurita aku pada merupa tahu anak-anak kecil itu bayi itu dia tu anak loloy dia nak bicara tapi setiap tangisannya orang tuanya akan datang makir jadi maka dai tahu pandita itu makna pertama yang kedua ia tu anak loloy ia ko mapat diiteri ia ko Mario micawa iya tu teh ko matau maraja mandari de angka tu tahu ni cawa pedi di sampai sang ni cawa pedi mapedi tapi ni cawa na subui iya ko nak lolo itu de seikhlas mungkin sejujur mungkin iya ko mapedi tadi iya ko Mario mi cawa makiro jadi seperti itulah dalam kehidupan ketika engkau dalam keadaan susah silahkan menangis kepada Allah ketika engkau dalam keadaan senang maka tersenyumlah dan orang ia tekong tahu Mario marenu atina nai laudong malo modale na tu masusay pa pinadina tayo ni laudong malo mo tu ipatulungan tu ko Allah Ta'ala jadi dua tu tahu
Syukuruki menyama pa pinadinge ilaw dongi malomo ti tarima pa dongange nakan naki musibah ya rega angka pacoba moloiki nama rajis sa dipakalinonge ilaw dotoki tak buka tu pintu na lagi. Jadi ya tidi oko salangnya Pak Bu lelewali marioki to mangilaw mana satu la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid ya ko musukuruki papedal yang kewale ko tambah ko iya ko demo sukuruki sangi pacalaku masarro jadi sitongan itu ko gamae aja nato makada masus sapina pamilodok de namo kong kadale ayeuna he angka pak karona na chat ka ngapa bahar makada kepakutana tentang ayo sana mandrase baru ya mak baca dong iya angka makutana ye de na mereka sampaikan ni makada iya tu ampai magi ni suruki sukuru apa ia tu tahu syukuru tambah ya dalek nah iya aja tak daleke tapi ia tu tahu angkai masuk saya betongan namoloi masalah teko milau dongi itarima todon lah itu kere jadi dua tu na jancengi pong Allah Ta'ala angin lau ko riwat tu manyamenge angin lau toki riwat tu masuk sata dua-duanya pintu langit terbuka bahkan angka kohat desa ena rampe orang yang teraniaya isame-same orang teraniaya nagau bawang tawe na deni rule mewai lah nagau bawang ena paujaki tawe na petan naki tawe yulle samewai aga komani tapi to mamako iya ko makoiro tak buka tu pintu na langi usahakan kita pakai gunai milodong aja nih balas ya ro cacian na tawe dia kong katau caci maki ki ang katau paujaki aja tabalas sih nasabak sitongan na ya tu alamat ya sange alamat tanrah na bukarangi ko Allah Ta'ala pintu na langina melo ina reko milodongi apa orang yang teraniaya itu tembus doanya apa ia kode na paujaki tede na tor aniaya dene terima pak dongeng nih jadi untuk supaya terima idota angkalalanna diarahkan supaya kita teraniaya apa ia tuh pak dongengnya maka dia tahu pandrita pak hakiki itu kopat tareka tak tumpu pi tunap pemabasa tembus tak tumpu pi ya kong kamu payon rile kode pa ya mi kota lepuni di negara kuraga pintu langit itu sudah terbuka apa namo nabi makoto itu gere batunna ilallun nabi Musa oko Fir'aun ya ko soro i lau monri pasukan masak bu mana samate apa tahu cek dek na tahu masak bu lalungi iya ko layo loi tasi lung iya ko lupa imatetoy soro imatetoy kak di naga pakuraga ko makiro to pa itu di ko akal taulino to makada naga nanti kau ya ko to lupa tomate na labu ko tasiehe tasilonge de gaga to rewa tomate to apa angkai musuh pulimon masak bu palalungi napai makada na mimusa jolo wangilo ko pokku yana tu ampai soro mak bampangi tongka na edo i makre guru ta kalisiden ring almarhum aga hubungan na tongka si bawai tasi paling palagi pakai dia memang tiap palagi ko tongka kan tapi makne to pandite kasupu ni o kumano pong Allah Ta'ala mak bosewa Nabi Musa kak dia naga pakuraga untuk makuraga makada lolos ini ang kamu palalang dia panak pampang tongka yang makne to pandite tannya ji ero tongka si tongan nah sabak miero patulun na pong Allah Ta'ala hakikinna jadi maku mati itu di ya kong kadi oko kanto tasi di juta na to milau dalle na to makada mo pa ya ko de gaga dalle nga po nginang kamu adi ku si di juta kan kamu mo yung risandre to tapi ya ko de nagaga dui ang kanya na may milau pa kamaja ang katonya gaga may waja na de sisa gaga dui de to gaga itaja makadang kamu di pabawa dui oko nito tambus pak dongang iya ko masusa ni makoto de nagawa di onri mapasandre alan iwajenne na tomas sampaja sunnah hajja don rakang na patumilaw dong o koki ilalan na sampajangnya mengilaw na sabadi nagapakuraga
Iyo pokong kamu pa makadai kabisa resa kunala ya no de pana wajai kamu pa de pana talap po pak dogang itu pak kamu pa yon risandre makada de iya rumah tu lau singa yo pokok de nagaga insyaallah tembus itu. Jadi ya tu nonri ya tembus pak dogang na rekode naga yonri la haula wala quwata illa billah. Mak buat sewa. Nah iya tu anak mako tu anak loloe itulah pelajaran ketiga. Iya tu anak loloe angka gano pakulena degaga tu paling lima na mikedo aje na mi degaga non ride non le makan meka makan de mala wairi no maga degaga tapi karena napai teri napai gora napai maga orang tuanya akan datang maku mati itu puang Allah Ta'ala lauri atanna berserah diri ki yo poko macigau ki maka dade kamu pawon rileko iya tu jadi marek jimo pai terima pak dongang hampir semua Nabi Ibrahim ya guru mana ngigare Nabi Ibrahim waktu na melo ya lempar tamu kopi napate si di kampo tau pasipulu ngajuan nasun maka tasak di kosi di kampo cik di aga jero tania kabupaten cik di pada di Makkah Sulawesi Selatan pasipulu ngaju ko lapangange untuk itu Nabi Ibrahim tapi dia nak kena susah apa ya Nabi Ibrahim tahu makanja abu sewana lo ko Allah Ta'ala ipatuni apie akak dia tu gamak dimparangi ipas sadia ngemi aga jasana pada petae pada tongang ngaju napa yale pada tu pada kesana pada tojange ni suruh mendre koro napa yale parang apa dia gaga tau mulai macayo kopi apa mempelai jadi ya dimparang iya na tu melona ya dimparang Nabi Ibrahim ina malah saulu malaikat apa dia namang kana masusah Nabi Ibrahim maka melo itu no dia langkah nasabak to lima kanjai keyakinan na loko pong Allah Ta'ala iya na tu napole malaikat maka da muisamo gajero Ibrahim maka melo ko ituno maka da Nabi Ibrahim wisam nang kana tu api itu na pura memang diputus ka maka da ya mi ituno katoni tu ala ipake made parang maka da malaikat mape de milau do mape de mangilau wadi ko bantu maka da Nabi Ibrahim ni gai ko nah saya na malaikat na utus upong Allah Ta'ala matoro i anginge si ba matoro ibu sip de malaikat pangatoro bosi si ba pangatoro angin maka da ilau mo kolori pong Allah Ta'ala lau bantu ko Nabi Ibrahim lau paturung ibu sip lau watoro ibu sip na turun napat de rapi atau upapoli anginge na lutuman nge rojuero supaya pada pindah agan hasa Nabi Ibrahim na podangi malaikat maka da kenro ko mangilau kenro ko mala bantua maka de malaikat ko pong Allah Ta'ala maka de Nabi Ibrahim iya ko kuy pong Allah Ta'ala melo ko mangilau ajana iya palangsung coba kare ajana na iko pake iya palangsung namo ya misamato ko pong Allah Ta'ala maga sianan kay ko parasa-rasa itu kare ina tunakare guru ta kali sidendre iya ro Nabi Ibrahim onro tanre na tawakkalna namo malaikat dia me pake namo malaikat dia me pake jadi soro ni malaikat melo niat dempara Nabi Ibrahim yana tu na bacai hasbi Allahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir iya jadi hasbi Allahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ya ro na baca alena panglutan Nabi Ibrahim maka dari po Allah Ta'ala we atakku iya pe na renung magi na yaw bahase melo ka pasandre lokku jama-jamata yai di pak galunge yan ang kamu pa yon risandre milaw dong sebelum milaw dong maragi mo patu tembus pak dara makoto jama-jama tapi ya kode nagaga yon risandre mabos siwatongan daw ni po Allah Ta'ala ite gere omanri balawoy aga pakuragata pamaka na da balawoy ang kamo pa yon risandre to ite gere kada racung ni balawoy ang kamo pati yon risandre ang kamo pa racu balawo yan na tunang kataw panrita maka da mo racungi tapi denro le perangi di ko yero maka da cu balawo nasa aja mo racungi magay degaga agaga nandre olokolo kolebo na yatanebe kecuali semuanya menjadi sedekah di sisi Allah wah maraji-raji ngero nandre balawo sin atau makadai pasidekah iya maraji-raji makadai pasidekah
isi dah kai balawoi wah marajing-rajing tapi ya ko igat tangi lolala pamahamangi pede lolala ni masuk ke dalam ang kami mato jawabannya maka dia rolo kolo enau tu supong Allah Ta'ala hanya untuk mencari rezekinya nah iya tu balawe dia nak galung dia nak galung balawe ya dia ko asidi mak galung na lomandre andre na memang dia ko bahasa tawakal nanya dia tu sina mungki balawe lomandre na reko anu pun na jagai pong Allah Ta'ala. Jadi aja pada makre pada upalete cede pada kotobe mas sampajang aja tak kada meka mewai setange dia tulai meka mewai beli si ai dia tulai na 5 itu sabu itu maka si dia gana mau malaikat angkat tangan tu jadi aku maka dah maka perangang maka jago dia tulai kali ibali si tapi tak coba gare niga matoro iya niga non roya na ibalisi na tuliang kamaloliswe ilauki perlindungan hukum puang Allah Ta'ala sebelum masempajang pada kong kaasu masakan asumi mana lolo ya kong makalaki ay meka meway wadi sa pakalaki tapi mak daradaray betul kan ya kode na pura tataki sigan rusuk tapi ya kota podangi punana maka dah kataniwi jo semua sakira ni jolok meka lalo dia naganggu gitu mako mati itu ibalisi mako mati itu setange ia na tomelo mas sampajang illau alin rungang iyo kupong Allah Ta'ala supaya dia naganggu ki aja tak kada meka mewai de si pan rasa-rasa togang maka de setange ya tari rita kega jago iya pasti naganggu ki iyo pokok ki pong Allah Ta'ala millau alin rungang telo na kupong Allah Ta'ala kama komiro pada nyo nak makere kong katawang kasuna masakang udangi pun na nakataniwi sunna jolo na pakilalo lena naganggui apa ya komeki malaga si bawa wadi sepakala ki tapi mapat dito ki itu ka makiro jadi ya kotome mas sampajang tomilau alinrungan na kopong Allah Ta'ala supaya dia naganggu ki setange kotomelo matanang ilau alinrungan ya kopong Allah Ta'ala supaya iya roga ga itanangnya dia na solangi olok-olok aja nanre pi balau tak kada manre balau sebelumna iya pada ko mas sampajang aja lo ko pasampajangin apa ki makan we ibalisi saja de yolona iya na tu ampai ko tatongi melo mas sampajang 2-3 tau pandrita mapak gurongangi makada tak usah ki jolo a'udzubillahi minasyaitonirrajim napa ta baca kulon surat binas iya pura yaro baca ni ayat kursi pura baca ayat kursi pakanjaki angolon na ati lori pong Allah Ta'ala napa ki kata dere jadi illau alin rungan memang ni angkat to sebelum makan dek ya ko tudangi na pura nama sampaja sunnah na baca ni ayat kursi napa mata usa napa na baca kulon surat binas itu kulon surat binas malikin nas ilahin nas min syarri waswasilnas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas jadi tabaca ya atau ayat kursi dibaca jadi tujuanna min lau alin rungangi lori pong Allah Ta'ala supaya dia naganggu ki setan koto mas sempajang pada matiro nak koto memat tanang aga-aga mi tanang illau alin rungang ilo kupong Allah Ta'ala supaya ro gaga itanange dena solangi olok-kolok maka solangi iya tu kodongi nanre dongi asewe deto tu nasiaga nanre apa mabicu mi deto na bawa pante dongi itu tapi ko manre untuk nanre tapi ako memang kasolang dia na me paja tu pokok namo yaga ko may deto kang ide nati pante tapi na capuri ci digalu balawe makoto iya ko balawe untuk nanre mi bawang palinga 2 to mi nanre tu na maso tama ni ko goro na mamako tapi ako memang kasolan namo si diheto dito na ganna makiro pada mati ko to melo joka aja no ko palalang ngenapa ki milodo sebelum joka jadi sebelum menghadapi sesuatu ko memang itu milau aja na itengah panapa ki makada Allah puang ni kata maka ni pamulai mana meki manre bismillah ki
aja na to mapadiwat tapan apa to makadala po ngin apay may mapadiwat taman ni itu kare he. Jadi makumana tu iya na he online tama na ako makada iya ro tau pandrita riolo napa guru masyarakat ta melakukan dua hal. Nomor si dia komelo ko mapamula baca doa salama ko. Itu na komelo inno galung ito ang aga jero istilah na to matariol mapalili. Ya ko pa galuriolo na pahamo pe ko na mon ride na pahang. Sange mapalili dia na langsung akatalumi na pacan ne ano na papisaw ni. Mapamula mi. Jadi napamulay iya ko mapamulay tu mak baca doa yolo. Iya ko nadupay ase na matu mak baca dosi iya ro sabalum no ya sengi pak doangang asalamakan supaya wedding salama matu jama-jaman nah iya tosi ko nadupay itu syukuran jadi supaya mak baraka iya ro papedale na pong Allah Ta'ala na sama dua tu pak doangang ilau doko sabalum mo pamulay supaya salamai iya ko mudupa ni papedale na pong Allah Ta'ala bersyukurlah kepada Allah. Yan na to nang kaya sa baca doa masih baru. Itu. Jadi tajama ya ro, tanya bida ya tu. Syukuran sana. Iyo pomidi madari pak bicara ogi loko sandroe macera apa sana? Macera ase. Aja tak kada macera akadaki syukuran. Tapi aja nih sapui darah apa iya tuh darah najis sih jadi akadaki syukuran jadi agi syukuruki carana teh syukuru tuh papenadinna mario marenuh yang kedua napasu sakka nah konagan karena sakka ya kodena karena sakka pasidakka nah yana tuh termasuk pasidakka kopo ima tolli lobolata baca yero milau doang ngi napa taling ampelo iya tapi tatari isa aja nampelo bawang itu tatari isa mesti lurus kak jolo iya magina pui mayoli nasaba iya rupui ma pasti mas sempajang no dia agak ima tu dia na sempajang napa niya tu imangi tata on time sempajana tepat waktu pak ale na pimpingi dia tu nak kada pu ima jolo matu pi dia tu na sempajang yo po katanya imang di mo po makada sempajang lorona tate dua menina pana jamah yo ko imangi tade patu na batay nang kaku masigi jadi tahu malelam makasiwang tahu macawe o ko po Allah Ta'ala. Jadi aku tahu malela maka siben atau macawe malomu itarima donna. Yana tu ampai pu ima yoli mak baca. Pak angkatau tu tahu tanya pu ima noli tahu dia nak sampaja noli mak baca. Ali na tamma dong. Magani. Manungo ko macam mak baca. Yang kedua aga je na baca na pangolong mi alena mi milau dong na pangolong ngi tandra asukuru katalori pong Allah Ta'ala ya jupa satoki di pu imang tatanai tawe komeki ma baca dong aja tagan rusuk bawang ni tatanai maka da baca dong aga ye maka dewe baca doa salama syukuran syukuran dalam rangka aga maka da tomandre se baru pu imang alhamdulillah tapangolo ni namo iya tu manu emelo gere na pakoto tu tau pandite riolo komelo ima gere manu iya na tu nakada mu paloke ge nyawana iya na tu maknana maka mu paloke ge nyawana tanya iya tu nyawana manu ya kutana betuangan na aga ni na sanna tau na gere manu ya ko makada memang resukuru mandre se baru ni akan ni iya gagawe pakasiwian na lori pong Allah Ta'ala digunakan sebagai kesyukuran dalam rangka mandra sebaru niya na yan lo napa kumat bismillah napa mugere manu na ro nakan mo paloke ganyawana apa aga katana
manu ini gere apa itanay mana ko tumato mamu gere ro manu maka dah ipakai sebagai tanda kesyukuran kepada Allah. Ipakai guna tuh ya gitu lo kalau tapi aja mota bicara korotudang maka dah ya sudah ya ya aja mau tak bicara tu dah maka dah ko manu igere ko melo ko ipake pada syukuru angkero yano na dupa se dek to na kwaro dek ni akap bami maka do sebagai tanda kesyukurannya na sabak dupai ase dini ayam disembeli untuk ibadah kepada Allah. Maka itu pada mereka tu masih dakah maka mana mije tu to mak dar angka gaga metana tanyakan untuk aga pakai guna salah niat kamaki apa niat ini tu nonroi iya pak angka tu tahu masam pejaduhan sabang angka minran na melo na waja itu cucuk mato angka tu tahu masam pajang pak kami calon matuan lah melo ya tahu makanja makaroi pasam pajang ya calon matu je malomo iterima itu kan makiro lima dupa termasuk nya nae maka dia tu ko ini liki mak baca dong ilo dong ya salah maka akan dibaca makuye namo si togan na suratul Fatihah mi namo Fatihah mi tu cuma makadami tau pandrita makanya aku pak dong hatu na megaiga yan hatu nang kabaca Fatihah kul huwallahu akatallu kulon subrabil falak kulon subrabil nas kemudian alif lam mim sampai humul muflihun, kemudian ayat kursi purayero ta'ala ni pak dongang assalamualaikum Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam baca napa doa syukur purayero matu tatutu ni Fatihah aga patutu na Fatihah iya ko idi itu biasa makana bami di barakatil Fatihah itu angkat tu makana bisirril Fatihah ikan sir ya ko makana di barakatil Fatihah berarti barakat maka dari itu pandrita pa hikmah sebagian juga dari tariqah mengatakan iya tu Fatihah nabi tak makada itu bisa digunakan diniatkan apa saja yang penting kebaikan iya ro Fatihah iya ko barakat na melo ta'ala akadaki di barakatil Fatihah iya ko mukjizat na melo ta'ala akadaki di mukjizatil Fatihah iya ko karamah na melo ta'ala akadaki di karamatil Fatihah iya ko pakburana melo ta'ala akadaki bisyifail Fatihah. Jadi ya ko Fatihah tabaca ko wae na melo iburai ananae aja na barakana akadaki bisyifail Fatihah pak burana iya angkat tau gabumanangi ini meni bawang komeki gabumanangi bi barakatil Fatihah bi karamatil Fatihah bi mu'jizatil Fatihah bi syifail Fatihah bi sirril Fatihah al-Fatihah nalamanan. Jadi aku angkat tahu malengi wae tasur nasuro ki dongi maka data dongi cek dia la pak bura tilawi syifa bi syifail Fatihah iya jadi dia tu na sirupa yang tu nak kada aga muniakan aja tak kerami di al-Fatihah itu angka tapi maka dia bisa pak basara itu ustaz abi carogi bani akada bani wilawi pu barakat na suratul Fatihah baca ni wilawi pun barakat pak burana suratul Fatihah wilawi mukjizat na suratul Fatihah wilawi akaramakan na suratul Fatihah makir jadi itu bisa dipakai jadi di mana angkat pagabuman ni ya ko yalai pak bura bisifat iya ko marajing yoloi di luar jangkauan akadaki di mukjizatil Fatihah iya ko melo ipamule gaga akadaki di barakatil Fatihah barakana iya naro puima iya ko mak baca ro na pura na baca ilo dongang engkat tuan re na palenna sebagai tanda kesyukurannya sebab magai hairul mal ar-rijalun soleh si kanja-kanja nae
waramparang harta yang digunakan oleh orang soleh. Apa ya kupui mata lengan palo talisar yang palo pasidakah dina mungkin yang agak sana data nalo dina mungkin lihat kupon putih itu dina mungkin maporkas dina mungkin kupui mata leng jadi pasti na pakai guna kode cengi iya tu ampai maka ada orang soleh itu bahasanya guru mengaji sidakai imam kate doja na mungkin namo iya tu makandang imangi mama rajito tapi iya mo ita makokon kana mama kandang ang kana imawi tatulilo bola rondang makandang angka pasan na guru ta kay Jadur Rahman Ambodale makre guru ta kay Jadur Rahman Ambodale pakai sipa iya semu pasang sederhana itu pakai sipa iya semu na kaya si pakai sipa asange iya ro asam madake ku ini ipake sipa jabatannya makan dan madake ku dipake sipa yasan iya ko imako asipa imako iya ko pasikola ko asipa pasikola ko iya ka sipa na pasikola iya tu pasikola mak guru iya nang ka pasikola dia nak guru tanya pasikola iya tu iya tahu kalasim iya tu iya jadi iya ko nak sikola ko guru ko iya ko imako asipa imako iya na tu nak guru ta ajam tu 5 solara poncolo sigaru te ko tu bola rondangi ko imako jagai wijok kamu jagai pandanganmu nanya nama kerajin apa namo imangnya makoko mati to itu agak berat tapi bahasanya pu imat tadi menyama pak dena HP lebak pu imat di selama ni apa ya tu HP lebak pu imamnya ke sana ya kotak kalau mu dia takatan ni HP lebak pu imang aja nah HP bicu nah itu supaya dena terganggu makiro kemudian irona upasangan ni makada ilau doang ni 5 tu barakana kata makada pak didoakan orang soleh harta yang kita miliki dimakan oleh orang soleh mensedekahi orang soleh kemudian yang keempat agah ya kode ni terima dona pu imang de tona baraka ya rialengi paling tidak rumah kita didatangi oleh orang soleh di mau pak tu boleh nareko pure nendreki imam itu tahu madece karena di situ juga malaikat mendoakan iya tu onrong onre masih kiri makanya nonre pu imam apa ya tu baca donge dasarna nabita yolio ko Ibnu Abbas lo bolana ni palena kangandre sisane palena kangandre nabita dia langsung andre na podangi Ibnu Abbas maka da musida kai ka andre emelo kak milau doang ko jallo ka nga onrong kenro onro wa di onri mas sempajang maka ditunjukkanlah di sudut rumahnya Ibnu Abbas maka Nabi sholat sunat di situ dengan mendoakan Ibnu Abbas jadi ya tu baca doa salama ipu imam sitonganlah mas sempaja sunat ki oko bolana tolowi baca don tapi kan ini dia dipakai ya roto iya apa dena gaga do tembus langsung kecuali dalam sholat jadi aku kilalan na sampajangi law do nga sibatu ya tu ayo pui di imata dena na sampajang dena na yari pake kaya kapale langsung bama ni law do nah jajiro nabita ni law do ng Ibnu Abbas na sabay hidangkan ni makanan sebagai ucapan terima kasih na nabita mas sampaja sunnai ukur bulan Ibnu Abbas di dalam sholatnya itu Nabi mendoakan Ibnu Abbas jadi ya dasar na baca doa salamair gitu tapi dia na tu dah masuleka baca ngidong de mas sampaja sunnai makanya ialah dua di puimang ialah dua iya koto pura mas sampaja puimang tilau doa ngemanang isinin na anak kampota napa salama ya jokui lalan na sampaja sunnai puimang sujud terakhir tilau doa ngemanang isinin na pa kampung ko pasetanga na ipasalama ko po nga latali simpuya dali na ipabelay pole lasalasay ipatanang at tutungan na ilaudongi yan na roti ilaudongang jadi koloki bolana mabaca doang tinggal kita berdoa dia nata sampaja sunnah pak ya komeki mas sampaja tu maret patungang itu deh ya ko 10 tau mundang ya ka 10 mas sampaja na paniliwar repana yo po kumakada yan na mas sampaja ni
Apa makometo tuh? Kepala desa, ustaz, camat, imam mestinya ajak na tinro na rekode ni lodongang ya anak kampung na. Ya to situ koi di mapunai pesantren anak sekolah dena to matinro na rekode na pura ilodongang. Jadi tanggungan tak ya to sidi to matoe ajak tatinro na rekode ti lodongang ibijatta. Mako mana tuh? Si sambu manang ya tuh no. Kira-kira lakaye agni ketanggungan tak bayine si bawa anak ti lodongang. Indo anak suami ti lodongang. Jadi tanggung jawab itu no. Mato ko surimun rin kay pertanggung jawabkan. Maka dapura mo lodongang. Pak dongat tiyan na tu dakwah paling malemah donge. No? Dia nagagacau ya tu, tapi itu juga senjata. Jadi kita melangitkan doa. Pada nak tamakar maja nak ke na betta makura-kura dom itu. Dongi. Beko cara dongi ya tamelo ma ko masampaja sunnaki. Tapatami o ko suju pacapurat tayo tu anak tatilo dom. Aja na lapakang ilillah. Tapangolo ko pong Allah Ta'ala. Tapi tapakanja kitoy bate tak milodom. Pak Megato tu to milodom salah-salah. Kaya salah-salah milodongi tapi carana milodong saleh. Kelakay na Pak Joka tengah bani. Sana milodong na sa puang pero kasi lakay ko tuli Pak Joka. Macina ka kasi kumon ri boleh di nakalalo nakan nastaro lakay na. Di na nakalalo. Itu di to kan nakajoka-joka. Wakale malaikat pakan nastaro supaya dia nakalalo. Iya jadi to kini bakun re milodo salah dokam. Maka nakamaki aja nakalalo lakay ko aja nakajoka-joka nakan nastaro dupai. Itu kuncinya. Jadi aja akadaki kalingi acan ngati non roko boleh. Iya aja tak kade po tapon kasih lakai ko boleh aja nakajoka-joka. Nakan nastaro mudupai. Na palo na sama nak malase kasih lakai ko aga nakan nastaro akade malaikat. Nei ko mato makan aja nakalolo. Nei itu ina de nakan nastaro kajoka-joka mo pa. Iya jadi itu kuncinya. Kemudian upasangnya ya narona. Jadi ya rokotoman rese baru sakka na jolo tapasu ya nasu na sakka tapacura ni pasidak kay monrina ya naro kotundang ipu imang iya kode na mampu imata isang imakade madodo-dodo je kasipak kalinon na imang de gaga usaha na liang taleng sakka wadito karena dia masuk fakir atau miskin. Iya jajitannya kedudukannya sebagai imam nialeng tapi kedudukannya sebagai fakir atau miskin. Iya. Waditale napa ni kopui matale tu mabaraka maka dia je gajaman maka njak lalu je pak kene meki masih di dito pasti tagange maka da sini na pak galunge napa nania kami matoh pemeki matanang meki magugu maka dia ko salama ya se ko pemendre iye katawana pui masih karung. Akara tano ando kami meni poda me meni kadepung tapas salamaka nga ya se ko aja nanri pakajajahe melo ka kasi maminasa ka malingi si karu pui makomenrei ya ko 50 pak galu ko pasetangan 50 karu na dupa pui macicang maega di menyama mana iya 50 karu iya na dito na iya to si dia heto galu na masak mana si karu dito le sidak kay imata kama kiro Eji macam nani puima dena nalau magalu dena nalau maga. Idi menina urusu anak tatatini lau masih nalena pengaji maka dia pemurus wijamu agalu noiko iya pemilo doang ina salama milo do tu puima pun aja kasih tapajo popole pakai jajai dia tu gak tahu aku ya ko dan dari balau gitu. Jadi si sambu pak dongengnya tu itu pentingnya pelai ko si ratu pak galu ko pasetagan na si ratu tu karu na dupa pu imang maga manang ka mana mako itu jadi itu lehe napa ni mak baraka tu mak baraka pasti dekat ya ko dia tu le si karung si puto nah iya ne ko 50 ki itu berarti 20 na tu rua karungnya maga mana namanya ganina dupa ga makiro. Ini penting saya wasiatkan. Jadi mesti ada kesadaran. Tanpa mulai
kibuar ni daftar maka ni kami sidak kay po imam. itu ya saya kira yan ang pangolongan aja no paliwang iba nasa bangke cara ko buloh nggak lanjut untuk acara Nahdlatul Ulama. Jadi iya mana kagawe mudah-mudahan saya kira jadi roman resukuru imak baca donge itu dianjurkan dalam agama. Demi nak kada nabi tak baca doa kong kagago lupa maka kami sukuru ko. Jadi ro tau sukuru mega rupan carana teh sukuru angka na pandre tawe angka banyak. Nah itu salah satunya adalah manasuki na payuli tawe manre pasidakah. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.